Ka Melim Lum Sports Association kala sedangnya ka lempung ilek ka kabalatip kum ka foot Melim Lum Football League ha ka sni sajan ha Melim ha ka balawan Malaysia menta ha do khat atli ki kenhun ki menapo ka hima Melim. Ya kini ka lempung la play perda do MD ka Sora constituency uba Titas Khan ubalalong ukong san uba Hamlet Doling advisor ka senjok ki riorang ba lembat ki patba ka tengatan. Hakani kesengi play perda ya kini ke lempung kaladan ke jingilek kai pedang ke lempung khat armer kabala pelim no ya ke mokhar da iwela not ya kini ke lempung la pencaksiat da ke jingi simenta ki kena skol haki program beper uba tita sabakren hakani sengi lo ong ba ke jingilek kai football ke de ke wei ke baki brio jang ni ke than ki ju so tenat e banilek kai kinong penya kini ke senjuk kila yathu ba kini ke lempung kan kot hadu ke khat atrik benai no pra mentau senam Dokumen bahagani kesengi ngelayo ya kini kebu barkat bangadang pet kumbaong ikong langsti ngaru ngayahap jimut barkalong kesin ke beningkong nganga ngalalong nong mikmat benta sansnem kum MDC bar menta lajan dap laisnem kum MLE ngalalet bun ban play ki tournament ki beper ngampat julap kum gani ka program mentak sini kalong well organized kalong well disciplined bar ngalaru banong ngalajan i kum ke kenja mini world cup